Yes, reka mbashimire kandi mbaye ikaze mwese dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Ndagarutse uno mwanya kugira ngo tubone amakuru agezweho abarimo kuvugwa muri equipe ya Aprfc Football Club. Ni update nyine mbabazaniye zigezwe muri equipe ya Aprfc Football Club. Mukunzi wa Nyamukandagira, mukunzi wa Aprfc Football Club, ujye gucikanwa ni inkuru, ujye gucikanwa n'aya makuru cyabari ikibazo gikomeye cyane kubera yuko equipe ya Aprfc Football Club ubu ngubu tuvugana rwose aya masaha rwose equipe ya Aprfc Football Club, umuyobozi Afande CDS Mubrakh Muganga, murabizi neza yuko uyu atajya batenguha, yaje kuba abaha ubutumwa ku kibazo mwe mufite cy'umutoza Cyadarco ku byabateje agahinda muri no minsi, ku bibazo mwahuye nabyo byo kugenda mutakaza match zigiye zitandukanye kubera umutoza. Ubwo byo byagaragaye yuko mugomeza kugenda nk'abafana ndetse n'abakunzi b'equipe mwinubira umutoza Cyadarco bikomeje kugenda rero bihabwa umurongo ndetse binadahabwa igisubizo kubera yuko rwose Afande CDS yaje kuba agenera ubutumwa abakunzi ikipe ya Aprfc Football Club abasubiza kuri iyo ngingo. Ndabizi neza yuko ibyo yabatangarije biri buze ko byashimisha, ubwo turaza kuba tubigarukaho. Muri rusange turareba n'uburyo ikipe ya Aprfc Football Club yiteguye cyane kuba yakina n'ikipe ya Gasogi United kuri wa gatanu kuri Kigali Play Stadium, aho ikipe ya Aprfc Football Club gose iraba icakiranye n'ikipe ya Gasogi United. Turaza kuba tunabahereza fixtures uko zifashe imikino yose ikipe ya Aprfc Football Club isigaje muri rusange muri shampiyona nyarwanda. Ubwo rero muze kubana natwe uno munsi, turaza kuba tunabanyuriramo uburyo imyitozo ikipe ya Aprfc Football Club yakoze kuri uno munsi yaje kuba igenda muri rusange. Ubwo rero muze kubana natwe kandi muze komeza kudushigikira mu buryo bugiye butandukanye. Wowe turakanda subscribe nuko dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye. Ndakubutse yuko iyo umaze gukanda subscribe ugakanda kunzogera bigufasha kujya ubona update ngizi ibiganiro bigiye bitandukanye buri gihe uko dusize ikiganiro hano kuri channel uhita ukibona tayari bitaje kuba byakugora habe na gato. Ubwo rero muze tubane gose muri uno mwanya. Ndabizi neza yuko muri buze kuryoherwa n'amakuru mbazaniye arimo kuvuga muri equipe yanyu, muri equipe ya Aprfc Football Club. Reka mbabwire ko gose ubu ngubu tugiye kubana muri aya makuru ni kuva muri Nyamukandagira mu cyo kasa imituzo. Reka mbabwire yuko reka duheranga mbere yuko tujya kutumwa Afande CDS Mubrakh Muganga yabageneye nk'abakunzi ikipe ya Aprfc Football Club ndetse yasubije ibibazo mwibazaga ku mutoza wa Cyadarco. Rero yaje kuba abaha ibintu bikomeye cyane. Ndabizi yuko muri buze kuba muryoherwa. Ikipe ya Aprfc Football Club kuri no munsi yakomeje imyitozo, yasubukuye imyitozo gose yitegura ikipe ya Gasogi United kuri wa gatanu. Ni mbere yuko abakinyi bazaba bahamagawe muri equipe nationale Amavubi ajya mu makipe nyine ya nationale n'abagande bagenda, dore yuko bamaze ko bahamagagwa bita Denis Omedi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Bose baje ko bahamagagwa. Tadio Rwanga engineer we gose byakomeje kugorana kubera yuko atabonye umwanya ngo gukina muri equipe ya Aprfc Football Club. Rero kugira muhamagare muri equipe nationale byaje kuba bigorana. Ubwo rero reka mbabwire yuko equipe ya Aprfc Football Club nyine uyu munsi yaje kuba ikomeza imyitozo hariya gose Ishorongi, ikomeza kwitegura uyu mukino ifitanye n'ikipe ya Gasogi United. Nubwo Gasogi United yakomeje kuba irekarama ibintu by'imisifurire, ivuga yuko abasifuzi bakwiye kureka gukomeza kujya babangamira amakipe kubera yuko equipe ya Aprfc Football Club itagituma abasifuzi kuba bayisifurira bayibira rimwe na rimwe. Ubwo rero icyo nacyo cyaje kuba kivugwaho uruno munsi. Kenisi yagenda atangaza ati bazareke twikinira umupira, umerita gutsinda, twese tumerita gutsinda, uzabikorera azajyane amanota agera kuri 3. Ubwo rero reka nkubwira yuko equipe ya Aprfc Football Club imikino isigaje ndaza guhita mbabwira niya mukeba kugira ngo umenye ngo byifashe bite. Kuri iyi jurune ya 21 ikipe ya Aprfc Football Club ifite Gasogi United, ikipe ya Rayon Sport ikagira AS do Kigali. Urumva neza byibuze, urumva imikino ishize ku munzani, urumva nyine Rayon izabiremerewe cyane. Ubwo Gasogi nayo ikomeye cyane kuko imikino ibiri ishize ikipe ya Gasogi United yagamye ikipe ya Aprfc Football Club kuko yatsinzemo igitego kimwe. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, yose ni imikino ikomeye cyane. Umukino wa kabiri ikipe ya Aprfc Football Club isigaje ni umukino izakina na Vision n'urucabana. Ni amakipe ari hasi ariko akomeye cyane, agomba kukwizirika ari mu myanya
imanuka iri muri delegation yo kumanuka. Ikipe ya kabiri na Rayon Sport izaba icakira n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Noneho Bugesera Football Club niyo kipe ya gatatu, ikipe ya Pira Football Club izakurikizaho. Ikipe ya APR izabiri gucikira n'ikipe ya Bugesera Football Club. Rayon Sport izabiri gukina n'ikipe ya Marine Football Club. Marine n'ugwembe Rayon nimbi zayicika simbizi. Ikipe ya kane APR izabikina nayo ni ikipe ya Etincelle Football Club, mu gihe Rayon Sport izabiri guhurakina na Muhazi United. Noneho ikipe ya gatanu APR izabikina nayo ni ikipe ya Rutsiro Football Club, mu gihe ikipe ya Rayon Sport izabiri gukina na Etincelle Football Club. Urumva ni imikino izagendera rimwe, yose izabirira rimwe mu karere ka Rubavu. Igihe APR izaba yakiwe na Rutsiro, Etincelle izaba yakiriye ubwo birumvikana Rayon Sport. Ubwo rero Marine Football Club niyo izakurikizaho, niyo equipe ya Football Club izakurikizaho, mu gihe ikipe ya Rayon Sport izabiri gukina n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Ikipe ya APR izahita ikurikizaho Amagaju, mu gihe ikipe ya Rayon Sport izabiri gukina n'ikipe ya Police Football Club. Ngaho nyumvira nawe. Ikipe ya APR izakurikizaho Gorilla yayiteye mpaga mu gihe cyashize muri Fazare. Ubwo rero APR izabiri na Gorilla Football Club, APR izabukina n'ikipe ya Bugesera Football Club. Igihe APR izabukina na Muhazi United, ikipe ya Rayon Sport izabukina na Vision Football Club. Noneho ikipe ya APR izasoreza kuri Musanze Football Club, mu gihe Rayon Sport izasoreza kuri Gorilla Football Club. Ninde ufite fixtures zikomeye, ninde uri wicariye intebe ishushe muri rusange? Reka twite cyane mbibwirire ubutumwa chairman, ntabwo ari chairman ahubwo ni Afande CDS General Mubrakh Muganga. Murabizi neza yuko mu myaka yashize ikipe itari yafatwa na Krasilar Shar gose Afande retired Krasilar Shar wari uyoboye ekipe uwo Afande de Rusanganwa yasimbuye. Ubona yuko ikipe ya Pira Football Club gose ubona yuko yasubiye inyuma cyane mu buryo bw'imiyoborere. Ubwo rero niyo mpamvu Afande CDS Mubrakh Muganga yiyemeje kutongera kuyijya kure, agomba kuyiba hafi cyane. Niyo mpamvu yavuze yuko yarebye derby, kandi koko kuri derby yarari mwaramwiboneye. Niyo mpamvu rero yavuze yuko yohereje ubutumwa mu magurupe ya WhatsApp mu magurupe. Ubutumwa bwe yabukishije cyane ku magurupe y'amafan club. Buri groupe ya fan club ubutumwa bwayigezeho kubera yuko yavuze yuko ikibazo ndetse n'imbogamizi bafite yakibonye, kandi nawe akizi, kandi icyo kibazo nawe aragifite, kubona equipe idafite performance no gutsinda neza. Nawe avuga yuko bitamushimisha mubabaza. Yesezeranyije abafana ndetse n'abakunzi ikipe ya Pira Football Club yuko agiye kucikemurira ndetse agiye kugiha umurongo ngendegwaho. Mubyumve neza, Afande CDS Mubrakh Muganga niwe witangarije ubutumwa avuga yuko rwose iki kibazo cy'umutoza agiye kucigaho, kandi umurabyibuka neza na Adil icyo gihe ari gukorogana yaramuhagaritse nta mikino. Ubwo rero ni gutyo bimeze. Reka tugereza turebe ese Cyadarco baraza kuba bamuhagarika, ese baraza kuba bumvikana nawe batandukane nawe, cyangwa se gato haraza kuba hakogwa iki kugira ngo ibintu bisibire ku murongo muri equipe ya APR Football Club. Reka rero mbabwire yuko mwe mwese twabanye muri kiganiro, dukomeje kubashimira kandi dukomeje gushimira uburyo mukomeza kuba natwe mu buryo bugiye butandukanye. Mukomeze gushikira ikipe yanyu, mukomeze kuyiba hafi, mukomeze kuzaza kureba, muzakureba n'umupira n'umukino uzayihuza na Gasogi United uzaye meze neza cyane, murebe impinduka muri rusange. Reka tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.